Mo akwa ba bi Emradum TV bedwam dwumade yi eso yeda sepa se na wotwe mu aka ye ho na wasuade ewo health tips more frequent urination so da ye odia next week nkwa hoden ewo ho nso a yede foforo ebeba nti koso mu afidie no na hase mawo na mamemfa wenfamu ansa MNC Group Global investment holding company one more eboa inuma ahodo say minerals nuane trading gold export real estate logistics and niema bebre and one more one more year adwuma no for 12 years amantam enwoche ana enkuro enwoche Dubai US China eka ho na one more ewo ho nti say wo pair consultation management consultation procurement and energy services no medofo fawani chere MNC Group Global na wormo entumi emu a wani swade hunu ene odaye so so betumi aye bibie no woni MNC Group Global for any ensa so na entumi emu awo na me wo Dr. Sharp ewa ha anope fiada anope waje nadwa a woni ye eba bedi nkomo niema apomoden kwan so otumi eboa ema ye ho etoye no Dr. Sharp aba ne bottle no so eni si ho no no memo akwa be gallon enya bottle aha we ye gallon mini gallon na bibia aboko gallon me de ye adwuma no bibia aboko oh okay eduro no wo sha ketu ewo mu ni ana kesi ewo mu ni wo yare yade ben gallon ayede mawani okay eye okidire na asai yede wato dialysis so ama sebroni na de wato so a opabla sharp ho me ye ma na nipa na anye ya ne omede dialysis na omede mfidie na wura ni mu a ayi bia omede moja akofa mu no e na meka oba memu agya duro no no otie bibi eye yi a momfa na mra gate na no a adom ha ye bese amaniska ate na mekyo ni nyina no gallon sei oh yeah me gallon kasie me gallon ni we na me de ye enti sana dwumadie no ete ena Sharp ne oso oye nyina no me pa cho onka no kwa oye no pepepe obi wo no mo se ne yade watwa atogam entimi nyeye adi yes san a me ya wuntimi nya wuni adura akase wuni bi obi wo no mo ye ne dan a obewu afiati wo ye ne dan ne mra so nyame mra odema meme say do onum ne nyame so obefrem ya mewu what in emekyo apart from eno no bibia ni onum yade bi achachakwata ena kompo eni mumu eno pe na meme honum me de me se me ntime nye ho adwuma mumu no kura na se okasa dada na etikoye ni metimaye eno no onye mumu from awoyemo bibi na asine kwan bitimi nya stroke na ne de akate ko ni nyina so obi nya stroke se ye nde ho no ye nka mumu na asem stroke on dem wa na aye ne denden de pa na no ne kasa atekwa no ye hwewa ho no mumu asem no ni ho ye hwewa makasa no nso ba na akasa dada na ade ya service o na se wo yi kasa no ma de ande ne ye service o no mfa so be ne wo so wakwa service o ka wa yi emu da so twenu afiada be na ba fura yi o ho pepo yi o fura nyeye wati ase sa de tie yade bia ewo din bia no ewo aduro ni onibi no ene wonibi bi wo no ma ewa ahomone ni omode aba omunim se sei because yade bi wo no ma calculate a senka calculate ni say ya ebitimi yo oba be man bi wo no ma bi ntimi nya no what na mecho bibia na ewo ne etai akire enti obi biara okọ hospital ne yade na antimi ankwa adi years bi da bia nse na me kire nkrofo se wo ketuam na anye ya Dr. Sharp se kwakasiem se anye ya gise oba anye sa ma me papa e bia betu sika gu because ne etai akire no bia na wonte ase Dr. Sharp nso na West Africa nyina yaman the most prominent spiritual center in West Africa 2025 to 2026 ni amena o kase
15th March you say no omo award ye what dey be chon sa de tie na ma me papa yade bia ye cancer diabetes ya ye obi nan ama ne nanu aye kurowe ma me fa nkire TV no aye kuro kakraka se pacha be yesi ama diabetes na ye ama hospital wo ma dikrage se bia ye twa nan na no de ba me on ma me metima ya makuro na wu obegya duro no kura no o hospital duro no oba no media obegya no anya yi a mane mra o mo fa na metwen wa kuro ye kukuro kwa ana ba bia ye ka sei nipa kakra bi na hwe agi pi oteso ne nkrofo nyare ne nkrofo yare obia bi yare me ame no ka se bia bi kula yare onya akwa ma me what ase usu bi yare hwa na ntini ye sharp ka yaka yeso ba ye ho ha ho se wa mu oni ana onu ma wo ba bre ato agukwa aduro na ye no enye se tumi bia na asa hoodi ana asa bibio na mom no mame ma obi biara nti ase se be ya obi biara ho betimi atono nwotimi asom ni nyam ye entina sunsum ne bibia de sharp aye de ben aba amagana especially Ghana fo no sana mame etie entina ba bi ma doctor bi nka asem nkire o se onu ma bibidura okidri benya problem and ye fear mame misa question se si awai se wonim se wienye so bi anche so wonim ana wonte da wonim nti se si amayi ketua bi sei na me de TV so me de ato an mba ke police fo nu asesi a ombe mama pi ombe chime wa enti ade enti na se abibiduro emakidina food and drug board for ni ade for your friends omo mo hwehwe yi mu ye kire no omote wo minister oma doctor your friends lances no minister of health no onu anema bibiduro nso ayi what na mecho na wan hwemu ya obamu obi ada ni obi ntimi nya no obeka no nsem bebre di akire ma me papa wutie me ebia wa brache ebia obi bia brache wo de ye to nsa frew ye de hwasuo no mama Ghana eni wiase ni bibia senya me mfa yeso eni sunsum ni tumi ni bibia eni mu nyina mo mpaebo emfa yeso na enya nneoma bebre emwa Ghana fo especially ntina tambia ne ye ka ne twi no ede kire mo na mate ase obi nti ase o Ghana no amobi a interpreti so obi o yade we bi o de ba me on ma me ka cho prince ebekọ emu obi na ada wo ntina no mo nka nkire o se seda anase enya nokore we de afia tama total lockdown no bai no ayi kaswa mi ame mpotemon muni ma se mesie ya na nso a president aye obi aye no obi koye na sojafo che no mbisa ne se opa bisa asemi ombisa an se obeye dan wo se otesa sojafo mbeba nti obewe so ma bampa he nya ye ka no ba bia ye kasa no enye nipa ba ko ne ye kasa kire no obi o yade we se bi wo cancer wo ba bi biara uba yebetima hwama se broni na akacho bibini na akacho me yema na nya me se bra me de usika be ma sai be se fani pa ne bra dom gate na no ba bia hwe me TV no so na fa ne bra be twa me se sharp antimi anya cancer no sa wo dada nkrofo me pacho sa na tie wo ayi ya friends heart problem ye ekọ so ekuro ye ebekọ pressure ebekọ me pacho epilepsy atwere yade bia wo so bia ne emfa ni yes dodo a edi me yama ebekọ fibroid da oyam kase me yama wa me pacho ebe na ne hypertension ebekọ hepatitis me yama ebekọ kidney problem edi mfie sai me pacho me yama ebekọ liver problem ho in heart me pacho obi o asthma edi be 50 years nipa no without oxygen no ontimi nyahwe wo de no banama ntimi anya ma pacho mato o man ni nyina amra ene ne keka ho fane brasha apon na hwe sa asema no ebetima tenawa ho na ka che ma asema dodo ayasa wa ma me papa ye duro nso enchiri bibia wate asefo asase so ye ma odura ye duro ye adwumenti no ye ma odi aduane bia eni bibia yade ne nti o matua obi ewo breast cancer me pacho ye ma ekọ rashes bia ye ma ekọ eni ne keka ho ma me papa ente no mo obi ena dawo entisiu enka anansesam ento anansesam kiro ye de me pacho ye ma wa me sia pafra chachakwata ena kompo pacho na mu yade bia ewodin bia no me pacho ye bi wo no mkura mpampa info no ma kwan se ye nka ho asem
ebia ewo TV so utimi frɛ your back na sɛ oba ne yɛsie betima yɛ na anye ya ɛno no bɛka yade a wate di sɛ bia eni adura na sɛ bibi na wafrɛ ye omoma kwa me enka wa mpacho bia ye wodaduro na wafrɛ ye outside ewo ye number ye personalize so na yɛsie betima ya ma ya anya no no ba ne ntima anya ma no no so bra bɛka wa no sɛ ofrɛ me sɛ obetima sei no wantimi anye na bra na bɛka na obi ante yenka ma me papa enya gudie ye ni branch oba bia hwɛ Dr. Sharp everyday bia no otena se ye adwuma atwa nyankopɔn ma wo kasoa nko akasoa o ba me ono ma o be fa kasoa ka tie o be fa kasoa ka no aka se obesuo overhead na ase se osuo kasoa overhead na ase a no afa ka eko new market no aka se obesuo ADB bank emo obi anada bebre mami bi na nse ofiri ayi bae enche bae osi ya sa ni fie ba ifu ahia no obi san se Dr. Sharp wasi watu a wasi papa me hu ni TV so na anu ya otu da be na mante a wanya announcement me ba jo sa nete ofie ba ifu betuma ye bibia mami papa gise wan hie nipa ewo ho mpacha ye wo ho ye adwuma wo ho every day o ba consultation 200 Ghana cedis no aboa ahofo yade no na ya sha duro na se ama na wutuatua me pa acho me ma waduro ba ko a wankasa na obetumrika akọ sika na se bosia de aba ena ma me nkyero se ebi mu hono mo yade no nsoso no o me de set confusion obi hono mo de se obi sika keke ni nyina ne ye hono wo de ba wo di nipa no bra mpa acho me sa ma ho ato yade numbers in the TV nanim 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 Tuesday bia na ju brother na ju anaju bia 11 to 12 nsoso no utie me Adom FM eno nsoso no obetime nka everyday bia so me ye adwuma ehwe nyame ma ntime kwatena ase obetime aba Dr. Sharp na wote ne nka no fa ne number no wa friend bibi kire wadwen a na fe one na to aso yenkomra me oba ko bi wo ho ye ba ye beto aso